Kubor nakaslem jong unongsan hima. Hakini gikendiat sengi unong yalam ke UDP ubak jaminu mau tho ula aida ubak seng UDP kanum wengi ke jingkershan na sorkar MDA ban yada na ke president's rule bat ya kani ula keren ha ke jingyalang pen scam ya kinongket kam ke primary unit UDP Jawai Circle. Na kaliang usembut menteri rang bak ke jela ubak presiden tensong haba jubab halor kani ke jingkren jong uni unong yalam ulong bandade mau tiang lada kisyam baka bakla hadu kata-kata bat lada kisngau baka MDA kelas niu palan kabha palat banwan ke president's rule. Ubak presiden ulong ru baha kepor election kadan gajing ya kawang keti henry na kaliang ke NPP kanam kawang keti dah kabau ulong bakim dan por ban kentho yanu ula benrap ru dah kabaong ba sngothu kinong kren gimut hok ni kisukren drama. Ula ongru bah badan ke coordination committee ni gajing ya kandu lang jong ke MDA ubak jamino judan barabor bat ke MDA ni bat ke coordination committee. Kebangadon man ong kolong tangaway. Ban hangai ngapte wan ke presiden sul ne wan saka ngam puslai. Lada pisem bala bakala sisa hadu kata. Balengnya keren ya kata da bating ya kata ting ya kata. Hari ini salah dengan sengau lagi bah hadu kat ni ke MDA government apa kejelam jok NPP kelas niu palat ngang sumonong kebahapalat peruan ke presiden rule immediately. Ndai mana apa tang sisngi. Tetapi kata dia kata bung pikirnya ngamtip kalau menong statement dekat emotion tambahkan mau bah ngat saya let us refresh yourself. Barang ini bahkan mau bah for election. Hak for election. Ngangai juga iba bakadon bikin waktu dan ringi ngau pi ngelade patai ngelade keren ngi nak lihat pipi nginem kawang ti ya no ngin pen iyo pen ba ya lah ajong penong rim kabang imut kabang itrei bat ya kabang indang trei ku ngatrai dia kata nginem dan por ban ong ba kata ka parti ka kumta kata ka parti ka kumta kata ka parti ka kumta de hakajing sngau jong aing harang yo i betul statement ka ong ba la rejia bangi withdraw mentayo wan ke presiden sul ngani ngong pi ban hangai lada balipin up adu kata na Mario kanang stio dilla iu kan lada kawan ke presiden sul in pelong election no eu pai ba desai na tre kata de kedon kan den rei hadu kan no ki pai ba ke suthu i kata di jigren rei ngong pi bangi i ko tu statement nga shus no samke namar ba ngamtip kinong keren kita mudahok na tu kesumut taman keren drama ni ngamla suatu. Beros kata di ong ba ka MDA kalong inta. Oh, i partners ki sungtu jingmut kemdang ni jingkuat dai. Akum kini statement pak kapen i ba kadon ka jingbam yahun pedang ki MDA partners. Kapapla kalong ni. Habngidon ka coordination committee ru umjudon. Kapapla susu habngidon ka MDA meeting ru umjudon. Dengan tip kami na gani. Dia kata nak saya pila, kum ki press nak saya kapti bahaban pelin itu kita try. Kita keren juga ketin, nak saya kin batai baham lagi. Mangingi juga don berbuat ke MDA meeting lu saya don, nata ke coordination committee lu saya don, jom ke MDA, te lah hakiji sa de ban mi kum kita kijak isu ke begini keren, lah si de ban don kene kejengnya slok. Kino ki isu hakini ki platform ke begini don, dan ngong kum kata kam don. Piong ke boundary isu ru habang la batai, kiong habiang. Pikiran IGA, ki polisi terekam juga government. Kado mono, ani keren MDA, kiong kalabian. Jadi mentah sabar pada mi kita. Kabang pingar ngamak subat suatu. Jadi kalau hakan ukulenti, jadi ngai ni su advice kalau tak away. Ndai bangin perkat lerengis ngau sisa bakulong serius hadu kata kan ukundu kakam. Kambha bapin keno ba kakam sedeu ka president's rule. Ban jaga MDA government. Lalu hisgau sisa kata hadu kata ke jela ngatrai dan jemut ban up ars nilai seniru. So kelak dia kata kepuan. Tapi pergi dari ban perkat dia kata kamu film kumta pun bisa rupai bang. Hatu kakam ban kejing keren gaya ham. Hatu kejing kenter yupi ban keren kumta. Bat ke bangingi ron ke government gaya ham yang kumta. Dengan saya rupai bang kam suatu. Ya kaban besar bahaya. Taruh ngamnut ban ong pung Namar pi habaki kendeki nakali ke parti ki pha representative. Bandon ke coalition committee. Jom ke MDA.
Nanta ki MDA te barok elected MLA jong barok ini ki parti ki badon ka sarkar ngia don lang hapo ka MDA kamti te ko mau pi kam don kanu ki isu ka bengi don ka bengi kren ko lang ngi kren nanta ngi blue jumut then ngi take forward dan lai mentang ngau pi election pada sambi kini ki ngau pi ngau kadui nai bunia ngatrai ni pe ya ki start jong pai ba fulong burkom ngang la experience ya kan kam coalition government nadu ajar lai hadu ajar katra ke coalition government kadon te aba ong ke coalition hawa ajar katlai hadu ajar katra ka UDP ka klaim don ke government tambah kiwi ki parti ya don ka ke mengyoi kolong tangan ni jai belajan election en bursen lajan election itu kibat don lang apa government kisdang nama belayu bakwa beriobot kisdang mentek pop lut sia kap tu parti ko kam he banong bakani ke parti kamlong kumta bat kani ke de tang ke tactics nda kamenta bat penbe ya kinok teput enreng ong ye pila de kidun hop sisa kata ke isu ke belum genuine ngam tharai bapinda up hadu bak election kan jan poi mata lu benai new benai swa kapur ka bom la long kata de kham tam ke ya katu ke jing ong joki bating yo wan ka president sul nga ma pi baleng inte lada ka NPP led government ka pensneu hadu katai gi pai ba jo ke jela ka juni baleng inte te nga ngabu kata ka question ngabu kata ka jikli de naklen jungi ke NPP kenok kan bak kenok tokren kan bak kren tama ngingi accept ngi pediang dekap sungrit kata batru ngin nang yai trisito landai bakapop jong du begin kitu ngi kiti tanpa ngong ipi ngin lek biang supai baru ban pensai ban pensutu ya ki bingilaya persang ban trisito na du aja katra hadu kan ikasni ndak kamenta ban mentoi ba te haka bakatu ikalong karai ka bakadu ikalong bai ipai ba jong guys jelam ek la jong